Empaka ezi nizimanywa nka Secondary School Science Fair nizitebeekanisibwa buri mwaka ahari Mbarara University of Science and Technology kandi ezi zitwire nizihindura omu mashomero g'abaishiki ag'ekyanga kya Nkore. Ab'ishomero rya Sacred Heart Mushanga erikushanga omu district ya Shema nibo basingire empaka ezi bakakuratirwa Bugamba Secondary School kandi yo Revival High School ekwasire omwanya gwa kashatu. Science Fair negenderera kugira ngu abana b'amashomero bakorese amageza gubihiro mu klasi bagateka mu nkora bakore ikintu kirayambe obutura bwitu. To encourage you, you don't have to move at the same pace that everybody dictates you to move at. You can move faster. You can achieve more in a short time than what than what society actually prescribes you to do. Empaka ezibire zigenderire okuza ekiro ky'abakazi abari omu science ekiro kubaho buri mwaka ahabera omushanju gw'okwezi kwa kashatu ekiro kumanywa nka International Day of Women in Science. Abishibine n'okwetiina abishibingi nibetiina tibakwerebamu oburyo bw'okubaasa kukora ebintu by'amaani ahabw'okuba society yitu etoresire ngu abakazi obwire bwingi emirimo yabo neyahaka muzaara abaana mureberera abaana nakyo nikirungi konka omwe oshanga baburwa owabahagika kugira ngu n'ebindi nk'ebyo ebiri omu science na technology babaasa kubikora. Twareba abishiki abakozire technologies ezirabayamba mu kuteeka nka ku briquettes ati noreba ekyo nekizibu almost nk'ekizibu ky'omukazi ako abakazi no batuura omu mahega bakutekese nku omwika kandi basisa environment konka twareba omwishiki yakora solution yareta ekintu ngu nicyo ku briquettes ezibarakorese nkabo hariho ndizo yajyango abakazi nibatekesa amezi mabi kandi ntucumanga no bakusinga yo kuteeka hato omwishiki aresire solution ya water purifier ati nakubaletera bafuna amezi marungi. Amashomero mingi gine obuzibu n'ebikozesa so omuramwa gw'omukoro ogu gwakubeguri ngu tubayambe abarasinge mbakufuna akantu kakye kakubasa kubayamba kukora ekyo kibarabe batworeka konka na nabo batarabase kuba abokubanza because twine sente za kubenzi bayamba bona konka ntuteekateeka ngu twahurira ezo ideas ezibine ntubasa kuziforwardinga to incubation clinics nkaha university twineho innovation transfer center, so maybe some of these can be used or transferred there. Gashakwa Ira Akiza